Arestado na reng kapulisan ing suspect king pamamaril king Korea National amilyari inyang April 20. Ing report. Arestado ing suspect king pamamate king metong Korean National king Phil-Am Friendship Highway kay bat ning joint operation ning Angeles City Police Office o ACPO, Quezon City Police District at Manila Police District. Arestado iti kapamilatan ning warrant of arrest. Kinilaling suspect bilang alias Bote, ating kasong robbery with homicide. Pinuri ng ACPO City Director Police Colonel Joserito Villarosa Jr. ing matagumpeng operasyon at pasalamat king suporta ning city government panimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II. Makanyan mo rin ing pamakipag-ugnayan ng QCPD at MPD. Pasyag namang pasalamat ing Korean Embassy ating Korean Community king Central Luzon king mabilis sa kimot na rin kapulisan at ing city government para king hustisya at kaligtasan na rin hanggang residente. Iti ang kaso ng Korean National Amete kay Batberilan king dani ng Korean Town king Barangay Anunas inyang milabas sa April 20. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.